Neš me se ja krenio. Jedan po... Ej! Evo privatnik. Evo privatnika. Čovječe, evo. Najbolji suši u gradu Sarajevu. Najbolji suši u Hajduk Vekovu, odnosno bivšoj Hajduk Vekovu. Sad je Musa Čazmić. Musa i Čazma Čače. Nađi mi u ovoj ulici sad bolji. U ovoj ulici nema bolje. Pa nađi mi bolji. Pa dobro, u ovoj ulici nema, evo. Znači 100%. Niče nema osim ovdje. Nađi mi Hajduk Vekovu ulicu na svijetu u kojoj ima bolji suši. U kojoj ima bolji suši, eto. Ljuti sok od grejpfruta. Grejpfrut pa 100%. Šta je ovo, na kineskom ovi, japanska slova? Ne, fakat Raja kažu da je ovo, da je najbolji suši u gradu ovdje. Ko Rambo Amadeus dođe pa jede, ona glumca španjolska je bila. Đuro dođu, svi. A ona španjolska glumca je došla da glumi, jel, kod Šejle Kamerić u filmu i rekla ako ne bude dobar suši u gradu Sarajevu... Maribel Verdu. Kaže, ako ne bude dobar suši u Sarajevu, to ja neću biti tu koliko je trebalo dana da snimi film od Šejle Kamerić. Kaže, ako ne bude dobar suši, ako ga nemate u gradu Sarajevu, ja odo. I dovedu je ovdje, pojede i šta kaže? Ostala, snimila sve. Može proći. Jesi uzeo procenat za film? Ti si bio glavni dio castinga. Ručila ona i ja nosim suši, znam, kao ona vola. Rekao vola la. Ili je zgore. Ali zato zdravo. A ti si naučio suši kuhat, kuhat su ne mogu. Naučio suši kuhat u San Francisco. Suši San Francisco. San Francisco čova svira džez i u New Yorku i u San Francisco skokne i malo red džeza, red sušija. I naučio tamo kod nekog šefa. Poznato. Pancajaš. Pa? Pancajaš. Pancajaš. Neki... Aha, pancajaš. Japana, kod Japanca. Dobro. Eto to je. A još nijednom nisam bio s nama.